Sapunika iwau saking pemilat nomor undi pesasur sanemangken kurang untuk pemilat nomor undi 3-6 utawi 36 yening sampun sayage inggih durusan. Sagetang suborame semeton dini punapi gatre semeton sarang sami encol mare dadong mesih kanti wek ne wek bajun dadong aduh semeton sire rikisane seneng mirengang satwa Bali madak wongol sing nyak mesyawat sirasane seneng mirengang satwa Bali nah kedo nah ini aduh jojoh dadong nguli tuan mai cek sing aduh nak mesawat nah luong-luongan negak naning jani dadong lakarnya tua Bali ane mamurda men sugih tekening men tiwas Om Swastiastu. Ada ketuturan satwa men sugih tekening men tiwas men sugih buka adane sugih saja-saja ya sugih sing wangan apa buin arte brana ya diastun ya sugih nanging tingkah pisolane jele jail ya momo demen nguluk-nguluk timpal tur sing taen adane ya bakti tekening ide sang yang widiwasa ane mai besek ya demen sajan ngopi semeton uning ngopi semeton uning ngopi nika ngomongin pisage nah ane buen besek ada ane madan men tiwas ya diastun ya tiwas netek sakewala tingkah pisolane luweh ya demen nulungin timpal sing taen ya adane jail tekening timpal tur setata bakti tekening ide sang yang widiwasa kacarita sede dinani anu men tiwas lakar ngideh api keumane imen suge kene ya men tiwas maton Swastiastu mbok aduh Swastiastu semengan subuh Swastiastu nyen kadeng jelema mai semengan tiang mo tiang tiwas mo tiang meriki lakar ngide api mo aduh saja buka adanya tiwas api lakar nyai nyakan nyai sengelah nah mai alihin jak icang kutu suat ento kanti bas cerong-cong nyanan bang icang nyai upah nya iya imen tiwas megarapan ngale kutune imen suke uli semengan cek semeton didu tingkah jail pisolane imen suke pesu manya kutu ukut di bedeng angkapina dicericin nih semeton sedang itaha yang ngale kutu ya imen tiwas nganti tengai suut ya megarapan ditu lantas ya upaina bas cerong-cong ngencolang lantas ya i mentiwas mulai nyakan bas cerong-cong ento kanti jumani imen suge mesuang kudu ane dicericin terus madan ngencolang lantas ya mulai ne imen tiwas sekadi berangsah
tiwas. Tiwas mai. Sinampura mbok, sinampura. Ngengken sinampura. Not nyai nih. Bakat ticang men kutu aukot ngengken nyai megarapan. Imen tiwas tuh sing bisa ngorang apa-apa. Sepot kena nih imen tiwas. Pragat ben ngeleng kan nyai. Nah, mai abebas acerong-cong tu ni miwah api sane upahay ni cang nyai. Abang mai. Mbok nak bahas aja api tu nino nak sampun jakan tiang mo. Nah, sing pragat aja ulian. Bas, ane makeri lebang dekat kuku sana bondong mulih aja men suge. Sebab itu kena nih men tiwas. Ratu itu sayang widimas. Gelisang satu buin mani urene ya imen tiwas nebok padi tekening imen suge. Nya ya megarapan uli semengan ya men tiwas nebok padi. Semedon didubuin pesut tingkah pisolah jail ne imen sugeh. Latah di beten dadwe jemaah engke bina di beten layah ne. Kanti tengai ya imen tiwas megarapan didu lantas ya upahina bas duang cong-cong. Ngencolang ya imen tiwas mulih nyakan bas duang cong-cong itu. Kanti jumah ni imen sugeh latah ane duduk dadua engkau bina di badan layane pesuanga ngencolang ya mulih ke umane men tiwas sekadi brangsok ini ya semeton. Wah tiwas, wah aduh nyejelma apa kan nih megarapan ulibi oreni cangnyai megarapan jak sing tain pragat ibi oreni cangnyai ngale kutu buen bakat icang kutu aukot jani oreni cangnyai nebuk padi not nyai not bakat icang latah benda dua kengkeng nyai megarapan nih men tewas tuh sing bisa ngorang apa-apa. Sebet ya kena nemen tiwas. Pragat ben nyai mising ngeleng pragat. Nah mai bas duang cong-congan itu nih Bang Icang. Uliang. Mbok sinampura bahasane duang cong-cong nika nak mekire lebang minap malai jebos mo ampun jakan tiang nika. Nah mai apa? Bas dekat kukusane jak brondong mulih tekeneng men suge. Itu lantas ya men tewas sebat ya nyeselin dewa. Ratu ida sangyang widi napi minap hiwang titiang dados jat memanusa napi kehiwangan titiang dados jat memanusa sekali puniki jelek nasib titiang gelisang satwa enggal mentiwas lakar luas ke alase ngalisang tur cukut-cukutan sedang itah ya sek-sek korek ngalis sang miwah cukut-cukutan didu lantas ya kecunduk aja kidang emas. Nyen ditu apa alih kerasa ditu? Jojo yo men tiwas mesaut sama tom. Tiang men tiwas kidang mas tiang meriki lakar ngalisang tur cukut-cukutan
lakar adep tiang kepekan. Lamun saja Nyai Itiwas mai selak get nirane ditu lakar ada pebang nira tekening Nyai. Sugra kidang seluk sakrap mimih Dewa Ratu Agung ditu lantas bakatin mas-masan miwas lakar iya mentiwas ngucapan suksema antuk ikidang sagetang subuh hilang. Nah ngencolan mulih ya imentiwas lakar maswang mas miwas lakento kepandene. Semeton makin mentiwas ajak pianak nih nak subuh mesarwa bunga gelisang satwa mentiwas tekening pianak nih lakar luas kepeken meli goh nasi didu lantasnya kecundo ajai men sugih sekali delap ya semeton kini lantasnya matakon ajai mentiwas tewas. Adi njijak panaknya ya. Konyang suba meseh. Misi mas-masan kalung giwang aing sare apa kalung sampi tuh. Dijonya mana? Malingnya yo. Ton jembo. Tiang nak dibiluas nih ke alase. Didu sampun tiang kecundo aja. Ikidang mas. Urina aja tiang nyeluk jet nih. Itu lantas bakat yang mas miwas lake. Ngencolang lantas ya imen suge mulih meseh nyaru dadi anak tiwas. Kanti di tengah lase kene ya semetong. Penalem tiang duang wai tiang oneng nyakan seduk basang tiange. Nyan ente kerasa ditu. Apa alih ditu? Liang pesan kenone imen suge semeton kecundo aja ikidang emas. Kini pesaut nih imen suge. Tiang mentiwas tiang kidang mas. Duang wai nak tiang ondeknya kan seduk basang tiang. Lamun saja Nyai Itiwas mai selak jet nirane ditu lakar ada pebang nira tekening Nyai. Sekali sagrap semeton nyeluk jet ni kidang mas sagrap aduh mimih maki jemat jet ni kidang mas orose telus ya kemu ke tengah alase misi duit ket aduh sakit aduh cak sing pirang semeton apa jo orang ajak men suge cak sing pirang aja ikidang mas aduh nekat di sisen pangkungnya didu lantas ya lebina teken kidang emas. Aduh, adeng ya mentiwas megang mulih keukut awak nih mentiwas berot misi keteh semeton. Aduh, sinampura hantuk keiwangan titiang, sinampura hidup sang yang widi wasa. Adeng iya mentiwas mulih kan di cumani sing ada nak nulungin iya semeton. Mekelu mentiwas ngemasin mati. Aduh, cucun dadong dini. De pesanan nuoten tingkah pisolane ya men sugih. Ya diaston ya sugih nanging tingkah pisolane jele. Ya momo ya cail. Tur sing taen ya dane bakti tekenin ide sang yang widiwasa. Nah cerik-cerik endini
Doten pesan tingkah pisolane ya imen tiwas. Ya dia ston ya tiwas nanging tingkah pisolane luwe demen nulungin timpal. Tur sing tayen ya adane jail tekenin timpal. State bakti tekening ide sang yang widiwasa. Tuh, ada gua maling kuat. Sesatu bawa nak super suut. Namun tu malu ning nah. Oh dah lakar mulai ketuban. Lakar membalik besi mekebar malu. Kerungkung Semarapura. Kirang langkung Sinampura dah naning. Santi, 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 Ini sapunika iwawu saking pemilihan nomor undi 3 semakin peraturan atau pemilihan nomor undi 3 itu utawi